abebembezi begomboro ya Rubaya ababire bebembiriwe kansara w'abaroida twino mujuni chairperson wegomboro wa Kanyabwanya Susan Rutafa ba kansara begombora ba chairman C2 hamwe n'aba chairman C1 barambwira imyanya 3 yone yatandikire kombekwa aho amizigara bene garuga byone byaro binje numbimanya amizi emirongo uti okutukorera nguto nebindi kakanso ito tukakorogwito aho twata kubasa twagera ngo turwa hece na niki kandi twafuna umuntu uri kubasa kora ki kubitwara akabisiye bikuza kandi akagaruka akabituretera kandi binabukushanga umwe bibiri no mubisanja byito ebye birumu no turabetine cyo tutiremo kandi impara n'isima ukurugera hari engineer wa ministry ya mizo n'ubuhangwa project genetekateka kuba yahwiro myezi 30 yonka kandi ashoborira aho basya akujana twine sites 3 site 1 2 and 3 azonisha zone dynamiza ngo tugacollecting gazo musanga through this pump house kugira ngo garabo mu byomeri gahika muriya na moto gapumping garugemu gazo mutanga gakuzo mu taps n'abantu bakafuna mizi ejo junction kwenda ihaha mizi na naga kuriya erugarete ruganywana so mpayiteri itwara ne joining obuseri abebembezi basimira roida bako bashakira project eji okorwa ministry ya mizo n'ubuhangwa nyendangu nahirirwe n'aba bwine mbagambire iki abantu batu interpretingire okututari batugamba okututari mweno muri mwe nohota kukimanya ngo chairman yaba atariho yaba ine vice wine kuzaho inota kukimanya ekyo Moshuru mujyango itabarubaya kanso ya Rubaya turubagwira ruki tutabukire tutemitu umukazi n'umugiraki abanyankore binefu mu yabunya kusima gumatizire ki ikintu mugireki so njaguma ndabiro mu kanso yegomborra babete tuze buri step yo nahibarije kubabaka aba engineer ni batwikiriza ntwikaho reba mwene hati twashemererwa roida hona na shabebembezo kugumana barebuza project eji okureba ngo yakorwa je nabo baragaho batungamiye ndantaro omururu bayi kuyaho ntwenda ki twende ntungukana no busindi amiza gagatongozo bwabiro mushana byo kwezwe kumuma kuguhuyire kandi gaba gahuire nigisha bwabirwa batura barukurenga umutwaro gumwe na kakaga abaroho n'abarijo mu myaka rukurenga 20 ombyarana na 12 y'umugombora ya Rubaya abwa TV West and Aidan Bataringaya.